kad sam počela da razmišljam koji je moj odgovor na pitanje šta je mentorstvo, u stvari sam shvatila da odgovor leži u vanakademskom iskustvu, vanškolskom iskustvu i da je mustra za taj odgovor moje iskustvo u psihoterapeutskom procesu. Imala sam sreću da u ranim 20. odnosno u kasnim 20. u ranim 30. uradim psihoterapiju. To je bila individualna analitička psihoterapija i posle toga grupna gestalt psihoterapija. Kažem sreću zato što je zaista dobro ako neke odgovore dobijete i neke stvari istražite na početku svog života, pa onda možete u svojoj zrelosti da uživate i da imate koristi od toga što ste pogledali u sebe, uskladili se sa sobom, došli do nekih odgovora o sebi. I već mislim da sam osjetila tokom prvih susreta sa svojom prvom psihoterapeutkinjom da je to neka drugačija vrsta vođstva nego ono što sam doživjela sa roditeljima ili nastavnicima, čak izuzetnim nastavnicima, profesorima u svim fazama svog školovanja. Prva stvar je da sam onog trenutka kad sam sjela u stolicu preko puta svog psihoterapeuta shvatila da me zapravo ta osoba obasjava nekom posebnom vrstom pažnje. Dakle, to je neka vrsta budnosti i prisutnosti za mene kao za biće koja je bila jako blagotvorna, da ne kažem hranljiva. I nije da nisam bila izložena pažnji, naravno roditelji se prema svojoj djeci uvijek ophode sa puno pažnje, pa i nastavnici, ali je nekako ta pažnja uvijek puna nekog sadržaja. Da li je to strah roditeljski ili neka strepnja ili ambicije ili vrlo često neke njihove vlastite projekcije, da li su to kod nastavnika neka očekivanja. To je ta vrsta pažnje koja grije, ali nekad može i da opeče, da ne kažem sprži. Ovdje je to bio jedan drugi kvalitet, to je bila puna pažnja, Englezi imaju lijepu riječ undivided attention, znači nepodijeljena pažnja. Vidjela sam da me moja terapeutkinja pažljivo sluša, da me dobro vidi, da me dobro čuje, da pamti ono što sam rekla. Kasnije sam zapravo shvatila posle mnogo vremena da i analizira možda i govor moga tijela, ali u toj pažnji je bio neki element praznine, neki element odsustva, jedna čista radoznalost za mene kao biće, za neku šifru koja u meni treba da se razriješi, koju ja treba da uz njenu pomoć razriješim, i to je nešto što je zaista blagotvorno. Ta vrsta pažnje je, mislim, sama po sebi ljekovita i mislim da zapravo u svim mentorskim procesima, kada mentor radi sa, da kažem, u oblasti nauke ili umjetnosti ili sporta ili ako prenosi neku zanatsku vještinu na svog učenika, da će ta pažnja umnogostručiti efekte učenja, jer u njoj nema očekivanja, nema opterećenja, nema nekakvog tereta. Druga stvar koju bih ovdje izdvojila su pitanja. Zato što mislim da pravi mentor, a terapeut svakako po prirodi svog posla to ne radi, ne daje puno instrukcija, puno uputstava, puno inputa i takvih stvari. Mentor barata pitanjima. I to su, isto sam primijetila, pitanja otvorenog tipa. Jer u školi bilo je puno pitanja na koje se znalo očekivani odgovor. I nažalost ja pripadam generaciji koja je raspitivala se recimo u gimnaziji za to što bi profesori voljeli da čuju, šta oni traže. Ne znam da li se to sada radi, ali mislim da je škola još uvijek puna toga. Dakle, kod psihoterapeuta je to nekakvo otvoreno pitanje na koje je dozvoljen svaki odgovor, pod uslovom da je to autentičan odgovor, da je to moj odgovor. I to me negdje pokrenulo. Mislim da je to bilo buđenje moje kreativnosti, da sam zapravo tada shvatila da predamnom postoji obilje mogućnosti i da zaista mogu da dam i da sebe iznenadim nekim odgovorima do kojih sam dolazila, da je to dozvoljeno, da je to prihvaćeno, da je to dočekano s poštovanjem. Tu počinje, mislim, kreacija.
u svakom mentorstvu tu počinje kreacija, kada zapravo ne očekujete od onoga sa kim radite nešto, da vam nečim uzvrati, nego prosto puštate da sa tog otvorenog horizonta uzme ono što mu najviše odgovara. I treća stvar zapravo je, mislim, nešto bez čega nema razvoja, rasta, niti u psihoterapiji, niti bilo kakvog učenja, a to je da mora postojati konstantno uznemirenje u vrlo odmjerenim dozama. Dakle, kao što psihoterapeute raznim pitanjima, opaskama, analizama snova, usputnim komentarima unese jedno zrno uznemirenja u osobu sa kojom radi, tako mislim da i pravi mentor to mora da uradi ako hoće da natjera svog učenika da raste. Mogla bi ja sad da kažem, da se igram riječima pa da kažem da su to kreativni izazovi ili kreativne, ne znam kako bi to nešto bilo, ali istina ovoga o čemu pričam je zaista jedno uznemirenje koje dolazi u redovnim dozama, u malim ali redovnim dozama. Jer zaista je uznemiravajuće ako treba da pogledate u svoje roditelje ili u svoje bližnje, braću, sestre i da nekako pristanete na to da ih više ne idealizujete. Uznemiravajuće je iako treba da izađete iz nekih uloga koje nisu dobre za vas, iz uloge žrtve ili pravednika ili spasioca, već koje sve uloge igramo. Uznemiravajuće ako treba da se dirne u neke tabu teme, a svaka porodica ima sve te teme u koje ne bi trebalo da se dira, jer imamo konsenzus o tome. Sve to zapravo na neki način uznemiravajuće. I mislim da je bez tog elementa nema rasta, nema mentorskog procesa, što recimo je možda najvidljivije u sportu. U sportu zapravo gdje svi možemo da vidimo trenutke kada sportista kao pojedinac ili neka grupa ulazi u neko usko grlo, gdje postoji neki izazov, neko uznemirenje, neka napetost iz koje onda izlazi zapravo promijenjen. Svi volimo da se igramo, voljeli smo da se igramo kao djeca, u igri se zaboravimo, u igri se zabavimo, u igri se združimo sa drugim, u igri smo mali kolektiv, jedan mali organizam, ako se sjetimo svih svojih igrica ispred zgrade i u školi ili gdje god smo se igrali, gdje god nam je bilo lijepo. Igra ima tu hemiju da poveže ljude i ta magija igre je zapravo nešto što privuče ljude, a terapeutski efekat je neka nuspojava, nešto što dođe onako pride uz to. Tako da mislim da dosta ljudi se prijavi za igru transformacije, možda baš zato što ne postoji riječ terapija, možda baš zato što postoji neka riječ facilitator, a ne terapeut. Evo, rekla sam na početku, imala sam sreću da u svojim 20. pogledam u sebe. Mislim da igra, ona je zapravo, ima i svoju starosnu granicu. Granica je 16+, dakle ona je namijenjena onima koji imaju preko 16 godina, jedan zaista lijep način da mladi pogledaju u sebe, da se suoče sa nekim stvarima, jer nekad ne možete, koliko god u životu poričemo neke teme, one nas stignu. Recimo, evo, ako od 272 karte koje postoje u igri transformacije, vi izvučete od ukupno 5 karata na određenu temu, neka to bude tema opraštanja ili tema krivice, vi izvučete 4 karte. Vi zaista ne možete to da ignorišete. I naravno facilitator koji vodi proces vas neće pustiti da to ignorišete, ali to je samo po sebi već jedna poruka koju morate uvažiti i koja govori da u čemu god da ste i zbog čega god da ste došli da bi igrali ovu igru, treba razmotriti tu temu. Treba razmisliti o opraštanju ili šta god da je tema neke koja se kao light motiv provlači kroz
neki proces. Drugi element, ako poredimo ovu igru sa društvenim igrama, ona nije kompetitivna. Dakle, ovdje nema prosto pobjednika i poraženih. Ovdje svi zapravo, čak i ako postoji element kompetitivnosti, jer je to nešto što nekako suludo njegujemo u ovom našem naopako postavljenom društvu, zapravo on se razgrađuje u samoj igri. Jer vidite da zapravo svi radimo jedni za druge, da se nekad neke stvari otvaraju i kroz proces koji gledam preko puta sebe. A onda ima i polja koje upućuju na to zajedništvo. Recimo, to je polje službe gdje učimo da nekad služeći drugima prije stižemo do svojih ciljeva. Svi smo nekako fokusirani na svoj cilj, na svoju sreću, na svoje zadatke, a kroz iskustvo službe to možemo da iskusimo i u običnom životu, ali eto i u igri postoji to polje. Nekad možemo da prije dođemo do svojih ciljeva, služeći ciljevima onih koji su oko nas, i to je jedna lijepa poruka i poruka koja ne vodi u kompetitivnost. Ja sam po obrazovanju diplomirani filolog opšte svjetske književnosti, komparativne književnosti i teorije književnosti, i ono što mi je direktno iz tog iskustva, da kažem, pomoglo da vodim igru transformacije jeste jedan visoki stepen analitičnosti koji vi morate kao student književnosti da razvijete, razgrađujući ta predivna umjetnička štiva i tkiva na sastavne dijelove i pokušavajući da proniknete u mehanizme iza nekakve umjetničke ljepote. Recimo, mislim da su mi te godine čitanja i analiziranja književnih dijela, složenih i vrijednih književnih dijela zaista pomogle da mogu da složenosti ljudskog bića sagledam i da ih nekom analizom uhvatim i da ih onda dam da bi to zaista poslužilo toj osobi, da ona zaista nešto korisno može sa tim da uradi, jer je taj pogled iz daljine isto dragocjen. Ako vas neko posmatra s neke distance, može da vidi bolje ponekad nego ono što na prvi pogled vidite sami. A što se tiče novinarskog posla, mislim da je uticala na moju medijaciju, jer novinari naravno su u često ulozi medijatora, pa čak i kako je to jedan na jedan razgovor, i to je neko otvaranje, i to je neka hemija, nešto tu treba da proradi da bi neki razgovor uspio. Nekako znam da sam kao papagaj, iako sam bila dobar učenik, ali tako mi sad to djeluje papagajski, svojevremeno u gimnaziji ponavljala pantere i sve teče, sve se mijenja, ali suštinski sam dosta kasno shvatila šta to znači. I bilo je bolno shvatiti šta to znači. I kad odjednom razumijete da sve zaista teče, recimo konkretno mislim da prva iskustva sa smrću, sa gubicima, suštinski donose tu lekciju šta znači da sve teče, da nešto jeste, a da onda više nikad nije, da nepovratno nije. Ali kad onda odjednom, odnosno kada jednom shvatite da su to pravila igre, da smo se rodili i da je to dio našeg matriksa, našeg postojanja, da je promjena nešto što je stalno, daj onda da se igram s tom promjenom, daj da nešto učim od nje, daj da imam neku korist od toga. Dakle, zbog toga se treba, moja generacija ima izazov da se približi digitalnim tehnologijama. Ja znam da je nekako to izazovno, možda je najviše izazovno zbog straha od greške, da nije stvar u digitalnim tehnologijama samima po sebi, nego da smo mi dobili svi poruku da je strašno pogriješiti. Promjena je drugo ime života. Ja sad to istinski znam. Šta je značilo to Pantarej od prije mnogo godina? Promjena je ime života. A pogledati u sebe, upoznati druge i pratiti tok, znači pristati na promjenu i igrati se sa njom.